Kitabu cha kukumbukiza sheria mlangoni wa 10. Msana gero amuri 10 kaheri. Msakenderera kunena akiamba, wakati uo Bwana akinamba, songa vihande viri vya mawe za viryehu vya kwanza. Kiza usonge sanduku la mbao, gonyoni zirire kuku murimani. Ndakuza viora maneno za gago nirigo gaora, zudu za jo vihande vya kwanza, urejo vibanda. Gonya, undajika masandukuni, baini kitonga sanduku la mushita. Na nikitonga vihande viri vya mawe za viro vya kwanza, gonyoni kivihala jo vihande vya mawe nikimbuka najo ko zulu za mrima. Bwana mvika zulu za jo vihande vya mawe charicho kalawa mvika chaho, yani zo amuri 10 arizo kalawa ng'wambira nini ho mrimani kulakai za moho siku ya mtunganano. Gonya Bwana akinipa jo vihande vya mawe baini kitaramuka kula ho mrima nikiuya na kuikajo vihande vya mawe kaizaro sanduku ro kala nzaritsonga here nrisho lagizo ni Bwana. Vihande vishi vya mawe vicheremu mu hata vivi Aisraeli makinenda kula visima vya ajakani hata Mosera. Haruna akifa na akizikwa haho na mwana Eleazari akihala hatuhe here mlombi. Manambola haho machenda hata Gudigoda na kula Gudigoda machenda hata Jotibata hatuharuho na vizuho shamazi. Wakati huo Bwana akiatagula Lawi marisu kule ro sanduku la kilagani cha Bwana. Maimembereza Bwana mamuhumikire na mahasatu kwa kuhumira zinare here mahendajo hata vifi. Kwa utu huo Alawi kamanda pata mtalo hedu urithi hamwanga na anzi yao. Bwana nde urithi wao here marijo amboni Bwana Mlungu wenu. Mimi nikisala kwa mrimani kwa siku 4 usiku na msana herejo cha kwanza. Wakati una Bwana akinisikiza geresi mahenzoge kumwanonga nini bai Bwana akinamba ukawende ukalongozo watu mocharoni mwao ili makangire na kuihala yoiti nirio hapa ukalanida hapa kare yao. Vikara henu ya Israeli Bwana Mlungu wenu kamala utungi na usiku la kwenu isiyo kala kumwago haiye kunenda kahizangiraze zose kumuhenza na kumuhumikira kwa mioyo yenu yose na roho zenu zose na kuzibira amri za Bwana na malagizo ge mnimu mpago vivirero ili mdime kulokerwa kwa zulu mlunguni kwenye ni kwa Bwana na dunia na jose virijo mumo ni jakwe. Iye Bwana wafahirwa ni akarenu na keahenza na kimtagulani inu atuakisha zichao kuriko mataifa gosi pere virisho vivirero. Zombozeni kamare kwa Bwana na mricho kuhenda singo nyomu kwa kukala Bwana Mlungu wenu nde Mlungu wa milungu na Bwana wa mabwana. Iye nde Mlungu mbomu ariye na wadimi na agoshai asiye pendelea mtu na asiye halakaiti. Ni kuapa hachi yao na anakia hachi yao anakia na magungu anahenza atua jeni na anaapa chakura na nguo bae henze na atua jeni kwa kukala nini na nungwa kala ajeni kwa Misiri. Mwagoheni Bwana Mlungu wenu na muhumikire ugwireni kumunya na muape kwa zinare yende muviriaye kumulika yende Mlungu wenu yari endera goma utumabomuga kwa gosha mrigo gaona na matogenu akare enu mario taramuka kwenda Misiri osiwere na atu 70 ela vivi Bwana Mlungu wenu aza mhende mkale anje here nyenyezi. Ni hayo tu.